سلام به دوستای خوبم، امیدوارم حالتون عالی باشه. اسم داستان امروزمون هست The White Elephant و این داستان چون یک داستان طولانی تر هست من اون رو در 3 قسمت مجزا ترجمه میکنم. بریم با هم قسمت اول این داستان رو گوش بدیم. Once upon a time, there lived a herd of 80,000 elephants at the bottom of the majestic Himalayas. Once upon a time یعنی روزگاری. Herd یعنی گله. 80,000 یعنی 80,000 تا. Elephant که میدونیم یعنی فیل. Bottom یعنی پایینه. Majestic یعنی بزرگ یا با عظمت. پس میگه روزگاری یک گله فیل 80,000 تایی در پایین هیمالیای با عظمت یا بزرگ زندگی میکرد. Their leader was a magnificent and rare white elephant who was an extremely kind-hearted soul. Leader یعنی رهبر. Magnificent یعنی با شکوه یا عظیم. rare یعنی کمیاب یا نادر. extremely یعنی به شدت. kind-hearted یعنی خوشقلب یا مهربان. soul یعنی روح. پس معنی این جمله میشه این که رهبر اونها یک فیل سفید کمیاب و با شکوهی بود که به شدت روح مهربانی داشت. He greatly loved his mother who had grown blind and feeble and could not look out for herself. Greatly یعنی به شدت یا بسیار. Grow اینجا یعنی شدن. Blind یعنی نابینا. Feeble یعنی ضعیف یا ناتوان. Look out یعنی مراقب بودن یا مواظب بودن. پس این جمله رو میتونیم اینجوری معنا کنیم که اون خیلی زیاد مادرش رو دوست داشت که کور و ضعیف شده بود و نمیتونست از خودش مراقبت کنه. Each day, this white elephant would go deep into the forest in search of food. Each day یعنی هر روز. Deep یعنی عمیق. Forest یعنی جنگل. In search of یعنی در جستجوی. Food هم که یعنی غذا. پس میگیم هر روز این فیل سفید در جستجوی غذا به اعماق جنگل میرفت. He would look for the best of wild fruit to send to his mother. Wild یعنی وحشی، fruit هم یعنی میوه. Send هم که یعنی فرستادن. Look for هم یعنی در جستجوی چیزی بودن یا دنبال چیزی بودن. پس میگه که اون دنبال بهترین میوه های وحشی میگشت تا برای مادرش بفرسته یا ارسال کنه. But alas, his mother never received any. But یعنی اما. Alas یک حرف نداست یعنی افسوس. میگه اما افسوس که his mother مادر اون never هرگز received دریافت نمی کرد any هیچ کدوم از اونها رو، یعنی از اون میوه ها هیچی رو دریافت نمی کرد، هیچی به دستش نمی رسید. This was because his messengers would always eat them up themselves. This was because میگه این به این دلیل بود که his messengers فرستادگان او would always همیشه eat them up themselves خودشون اونها رو میخوردن، خودشون اون میوه ها رو میخوردن. Each night when he returned home he would be surprised to hear that his mother had been starving all day. Each night یعنی هر شب. Return یعنی برگشتن. Surprise هم که یعنی شگفت زده شدن. Starve یعنی گرسنه بودن. میگه هر شب وقتی که اون به خونه برمیگشت از شنیدن اینکه مادرش تمام روز گرسنه بوده سورپرایز میشد یا شگفت زده میشد. He was absolutely disgusted with his herd. Absolutely یعنی کاملا.
disgusted یعنی متنفر یا بیزار. میگه اون کاملا از گله‌اش متنفر شده بود. Then one day he decided to leave them all behind and disappeared in the middle of the night along with his dear mother. Then یعنی سپس one day یک روز he decide یعنی تصمیم گرفتن. اون تصمیم گرفت که leave یعنی رها کردن، ترک کردن. behind یعنی پشت سر. disappear یعنی ناپدید شدن. in the middle of یعنی در وسط، در میان، در نیمه. along with یعنی همراه. dear هم که یعنی عزیز. پس میگه سپس یک روز اون تصمیم گرفت که همه اونها رو پشت سرش رها کنه و در نیمه شب همراه مادر عزیزش ناپدید بشه. He took her to Mount Kandorana to live in a cave beside a beautiful lake that was covered by gorgeous pink lotuses. He took her, took گذشته take هست یعنی بردن. میگه اون رو برد به Mount Kandorana، کوه کاندورانا. To live برای اینکه زندگی کنن in a cave در یک غاری beside کنار a beautiful lake یک دریاچه زیبا that was covered by که پوشیده شده بود توسط gorgeous یعنی زیبا، pink یعنی صورتی، lotus یعنی نیلوفر آبی که توسط نیلوفرهای آبی زیبای صورتی رنگ پوشیده شده بود. It so happened that one day when the white elephant was feeding, he heard loud cries. It so happened that یعنی اینطور شد که one day یک روز when the white elephant وقتی که اون فیل سفید was feeding داشت غذا میداد، داشت به مادرش غذا میداد. He heard loud cries اون صدای گریه بلندی رو شنید. loud یعنی بلند، cry هم یعنی گریه. A forester from Benares had lost his way in the forest and was absolutely terrified. Forester یعنی جنگلبان. Lost گذشته lose هست به معنی گم کردن. Absolutely گفتیم یعنی کاملا. Terrified یعنی ترسیده. میگه یک جنگلبانی از بنارس راهش رو در جنگل گم کرده بود و کاملا ترسیده بود. He had come to the area to visit relatives and could not find his way out. Area یعنی منطقه یا ناحیه. Visit یعنی ملاقات کردن. Relatives یعنی خویشاوندان، بستگان. Find out هم که یعنی پیدا کردن یا کشف کردن. میگه اون به این منطقه اومده بود تا خویشاوندانش رو ملاقات کنه و نتونسته بود راهش رو پیدا کنه. On seeing this big white elephant, he was even more terrified and ran as fast as he could. On seeing this big white elephant میگه با دیدن این فیل سفید بزرگ he was even more terrified اون حتی بیشتر ترسید and ran یعنی دویدن و دوید as fast as با تمام سرعتی که he could میتونست. پس میگه با دیدن این فیل بزرگ سفید اون حتی بیشتر ترسید و با تمام سرعتی که میتونست دوید. The elephant followed him and told him not to be afraid as all he wanted to do was to help him. میگه follow یعنی دنبال کسی رفتن. Afraid یعنی ترسیده. پس میگه اون فیل سفید دنبال اون جنگلبان راه افتاد و به اون گفت که نترس. چون که all he wanted to do تمام کاری که اون میخواست انجام بده was to help him این بود که به اون کمک کنه. He asked the forester why he was crying so bitterly. bitterly یعنی به تلخی. میگه اون از اون جنگلبان پرسید که چرا انقدر تلخ گریه میکنه. The forester replied that he was crying because he had been roaming the forest for the past 7 days and could not find his way out.
میگه اون فورستر replied that اون جنگلبان جواب داد که he was crying اون داره گریه میکنه because به این دلیل که he had been roaming roam یعنی گشتن گردیدن یا پرسه زدن past یعنی گذشته 7 days یعنی 7 روز پس میگه اون جنگلبان جواب داد که اون داره گریه میکنه به این دلیل که تمام 7 روز گذشته رو در جنگل پرسه میزده and could not find his way out و نتونسته که راهش رو پیدا کنه. خب دوستای عزیزم اینم از قسمت اول این داستان و بقیه اون انشالله در ویدیوهای بعدی. بریم با هم متن این داستان رو بدون ترجمه گوش بدیم. Once upon a time, there lived a herd of 80,000 elephants at the bottom of the majestic Himalayas. Their leader was a magnificent and rare white elephant who was an extremely kind-hearted soul. He greatly loved his mother, who had grown blind and feeble and could not look out for herself. Each day, this white elephant would go deep into the forest in search of food. He would look for the best of wild fruit to send to his mother. But alas, his mother never received any. This was because his messengers would always eat them up themselves. Each night, when he returned home, he would be surprised to hear that his mother had been starving all day. He was absolutely disgusted with his herd. Then one day, he decided to leave them all behind and disappeared in the middle of the night along with his dear mother. He took her to Mount Kandarana to live in a cave beside a beautiful lake that was covered by gorgeous pink lotuses. It so happened that one day, when the white elephant was feeding, he heard loud cries. A forester from Benares had lost his way in the forest and was absolutely terrified. He had come to the area to visit relatives and could not find his way out. On seeing this big white elephant, he was even more terrified and ran as fast as he could. The elephant followed him and told him not to be afraid, as all he wanted to do was to help him. He asked the forester why he was crying so bitterly. The forester replied that he was crying because he had been roaming the forest for the past 7 days and could not find his way out. خب دوستای عزیزم اینم از داستان امروزمون. امیدوارم که از اون لذت برده باشید. تا داستان بعدی خدا نگهدار.